ki suggestion jiniya Korean sakangla leereyo Korean sakangla dayang khala di shimbo lang yuena mena hawo mena Korean sakangla ya Siliguri la lemba Korean saychi desegi Korean ki khala da shimbo yuena mena hawo masta takora. Today I came to Korean restaurant in Siliguri. Here, my husband is searching for his drinks. What you got? Nothing. I think I'll have a shake. And this Korean restaurant is new, and the ambience are so wonderful. I will show you the ambience. It's small and tidy Korean restaurant. Ni jadi gede. Ramen apa? Gede ya. Ramen itu kualitas. Ah, Ramen. gede. Curang garis saya tu kau beti ngap. Ramen mana dah? As you wish. Curang garis saya kau boleh beti ngap. Ngap aku ni. Ramen juga. Ramen. Rice. Tunggu sarko. Ta khala lep sertus. Ta inda wei. Ta inda ya punya sa ta. Ta ya punya sa. Red rice juga. Ah, Chef bimbab itu tak boleh. Ini tak betul. Wow. ta ya punya punya sa lo. Bar. Okay. Tanga video jadi me tanga khala sa tanga ya. Oh yeah, so the dry cheese, taste the taste. Ya. The kimchi. Wow, 한데도. Wow, tasty. Dia mau juga. Store. 또 신부진 살라. Okay. Imbara. Enjoy lah. Enjoy. Ta khala sa lo ta video jai me lo. Tira. Yang Linda. Laso. Ya, Tipsi. Tip. laso. Ya. Nah. Ya. Cheers. Ya. Dip chenda. Ta cheers. Ye, ta saya deh yang kan lu deh. Ye, dah kalau sama sardo teta dah saya midi deh. Kalau kena Jones. 똥 마셨어. 똥 맞았다. 근데 지금 딱 땄어. Ale. 딱 땄어. Okay, dah video di last dah dah cik lata. 아. Video di last dah. 아, 고른 컬러야. 사이드 빠졌다니야. 오스도. 그냥 저지 비디오라야. 라이크, 쉐어, subscribe 지르지. 그치? subscribe 마치르지. Subscribe majiru jilana. unsubscribe. Ale. Hey guys. Ayo, video di last le dah kalau selesai ya. Ayo, macam. Channel baru subscribe jiru video di 강망 따로 jiru kuci. Okay, bye bye. Tata ngai game. Lamsa ya lah. Lamsa ya lung lang chojo ya ngai game dia. Parchu kota. Wei tata. 할롱랑도 개무셨대다. Angry Bird. My wife is Angry Bird. 그럼 바잉리 봐. mahal pala. Night time at Siliguri. Siliguri, kare Mahaguli. Mahaguli? Mahaguli ito.
Sekarang dia fitur dah kalas sa taga zo bishashtu ada madu di ramchalong. Now we are going tomorrow, ra. Yes, we are going tomorrow to Nepal. Home is calling. Yeah, yun Ano dah. traffic tada traffic traffic la time